Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Mana biz bugun 14 fevral günü Soğuluqdagi жылқы bozorga keldik. Biz sizlarga mana uy bozor jag'idan boshlab ko'rsatamiz. Nazar salingizlar. Birinchi biz mana Charba jag'indagi Charbaga layiqlashgan жылқыларды чагылдырабыз. Үйүндө жылқы багып аткандар, же болбосо улак эмес жөн минеп отургандар болсо, көрүңүздөр. Андан кийин мына күчтүү тайлар тарапка, андан чоң жылқылар тарапка өтөбүз. Сиздер ага чейин бейлерди, багылган тайларды, чакан тайларды көрүңүздөр. Bir çetten başlayayım ben. Daha kılıp. Netten sizdeki karabe? Ha sizdeki ha? Onda karabe menen bozbe da sizdik ha? Tak. Bu karabe çoğun eken. Boz da hazır ha? Kaçan toydu? Bir rasa? Aprel nasırına ordu. Mayga жетip kalat ha? Жақшы. Köpçülük beyler öz aprel mayda toydu. Sandı var. Rasiyski karabe. Rasiyski den ha? Çoğun eken. Gördüңүздөр? Бар экен чоң бе. Боз бейин да көрсөтүп коеюн, э? Бул да боз экен, а? Жакын боз, Бул жакын боз. Бул бою вообще бийик экен, а? Бийик. Мындай карап алыңыздар. Андан кийин азыр хажайын номерин алып берип коем. Арттарын караңыздар, жакшы. Канча деп атасыз буларды? 130. Экөөнүн тең. 130дан. Чоңсо чүйдүн жылкылары да булар азыр, э? Жақшы. Номерді айтың. 709 0709 29 67 30. Бұл WhatsApp. 29 67 30. Шул WhatsApp. Шул номерге чала бересіздер. Азыр булар Соқулук жакта эле турат да, Жақшы, мына бейлерден баштадык. Бей сурагандар көп эле. Бей сөзөн келип калды. Базарга чыга баштаптыр. Жақшы, чоң бейлер экен, ey. Мына жабагылар турат, жабагылар. Ассаламу алейкум. Қанша деп атат деңіз бұларды? 43 мың сомдан, а? Жазға бар 1 жаш болады, 1 жаш болып қалыптыр. 8 айға чейін жабағы олады, білесіздер. Қарағаш қатай. Бағылды ба? Жөніне қармадыңыз ба? Бағылып тұр, а? Бір көрсетейін, қанша сұрадыңыз? 50 мың сом сұрап атат екен. О, байтал ба? Айғыр ба? Ақжал, сарыжал, айғыр, қанша жаш? 2,5 жаш екен. 2 жасқа бүшті бі? Қанша сұры оласы бұға? 100 сұрады. 100 мың сом. Даяр болып қалыптыр. Жазға бүшті. Мұнағы жеді тайға қанша сұрадыңыз? 55 мың сом. Еркеге ұрғачы бі? Ұрғачы. Жазға 1 жаш бі? Жазға 1,5 жаш екен. Keçirek tuğulup kalgan eken de, kunan eken negizi. Aylanıp suray berelçi. Ama da çarba taylar. Kaça suradınız bularga? 40 мың somdan. Bağıldı o je, kişinele karmaldı o. Emele karmaldı. 40 мың somdan deydi. Kurgaçı o bular? Erkek. Erkek. Kançadan aldınız? Aldınız be? Bu kişiler alıp satып işkilat bu bazarda daim öyle. Kançadan dediniz? 50 мың somdan, eközü. Toru, karager. Sizce aksakal? Kança de otasız? 40 мың somdan. Bundan şunday, körüңüzдөр. Buna kulundu beyler turat. Hem jana aytkan bağalarga qarap raşöt alı veriңiz. Hem aytkan bağasından biraz düşöt deyim, bari kımbat aytad bar ele. Buna kulundu toru bey, kulundu menen eken. Keş tuğulgan okşayt ha. Kança sura atasız buğa? Yoldoş. 110. Kulunu menen mi? Kulunu menen ha? Жақшы. 500'dan çıpı da tutmuyor. Neyse, bey arıqıra eken, bırak boyu büyük. Жақшы. 110 мың сом kulunu menen deyim. Buna ayıptı. Buna boz bey okşayt ha. Hazır bey boz bu? Kaçan toyut bu? Aprel, nomerde ayıp koyunç. Nomerinizi ayıp koyun. Satılıp gede? Mağıl. Bazardan satı ürem deydi. Boz beyin kaça dediniz aksakal? 150 мың сом ha? Жақшы. Başı çoğun, kulağı uzun. Çüydük mü je Rusya öyleydi? Çüyd. Joğuş bey okşayt ha? Bunda çakan taylardan da sıra ötörlü. Kança dediniz? 40 мың сом. Зеңел алсан тай базарда 40 мың сом окшойт.
Akırından öte öğreliç. Çoğun emeler jaq. Abi baytalım sizdik aksakal. Kança sırap atasiz? 80. Жазға құна ne? Жазға құна 80 миң сом baytal. No bakmalarda kança деп отат eкен. Bu kançadan aksakal? 65'ti. 65 bağılıp çıktı ha? Yaxşı. Bunu ökö. 60. Mergin arkısı. Nar je. Bağılma yerde. Noğu bağılıptır 65 000 somdan. Bir jede bağılıptır. Al da 65 000 gende. Noğu jede. Uşağa qarab raşot alı veringsizler. Noğlarda bağılgan oxşaydı. Bağıldı bular? Kançadan sorap atasız? Bası. 75 000. Boyu büyük eken. Bunu daha alıp daha qarmasanızlar bolat oxşaydı. Büyük. Bağılıptır da. Ha, göteyim ha. Beyler bazarga jetpeyli jogol otat. Be başka kayjakta var eken, mına çoğun beyler var eken. Tebette öyle korkutattık ya. Mına beyler var eken ha. Tak, sıra öteyim ha beyinizde. Nağıp ötüp C'de başka beyin daha görsöteyim. Tak. Жақсы нәрселер екен. Назар салыңыздар. Hazır номерді қалауыз. Бұл бірінші туй башанда, hazır боз оқшайды, а? Hazır boğaz kızırın bilbeyim. Bıştı bu. Жазға бышты, ұрғач, ә? Жақсы. А бұл бе боз bu? Бұл қаяқ Россия бұл да? Чүйдікі. Жақсы. Қашпай қалған бұл? Қаншадан деп атасыздар? 110 000 somdan Karagər. Bu C'de kaçı? 100 000 somdan. Boyu büyük eken bu. Burgaçı. Oh. Bir çarvacılıklarda çıkıp başlayan oxşaydı. Ya bakın, kança sorap atasız bu qaqqa? Satıp aldınız mı? Satıp verdiniz mi? Tak. Aylan Allah. Hazır mına mına B menen attı görsöttür, ondan keyin emi göteyim. B kança aylık boz? 140 000 som sürüp atas ha? Kança aylık boz? Mart içi tuğut deydi. Birinci tuğut deydi. Ticerde B'çi? Bağlar kaçadan? Bunlar 150 000 deydi. Eko. Takta turat. Çüydün beyleri oxşaydı. Tak. Bulça. Bu erkek. Aygırdı kança dediniz? 110 suradım. 110 000 som. Ne onda eken? Aygırı? Sevmez eken. Havayla bırak, havayla. Tak. Benim taylar taraf koyayım. Жақсы. Çoğun taylar tarafka. Oh. Ne ol yerden baştalat. Tak. Kana qaysıdan başlasam eken ha? Buna yerden baştalıp oladı özü. Porterge baylanıp turat. Bunu odan başta öreyin ha. Bu urgaçı bu. Kança dediniz? 55 000 som. Жазға bir yaş bulat oxşaydı. Şuraya vereyim ha. Bunlar neyse oxşaydı. Qaysıdan çak? Dançak tay. Kança? Kança aylık dediniz? Tak, kança aylık dediniz bunu? 9 aylık. Az mı? C'den tatayla göstereyim size. 9 aylıkken bağısıçı? Bas 60 000. 60 000 som sırayt. Жақсы. Bunu otayken 60 000 som. Tak, Rusya'dan gelgen ha? Enesinin içinde gelgen. Bir yaktan tuğulgan mı? Yakta tuğulgan. Enesinin içinde gelgen. Tak, gördünüzler bunu. Bir müçösünlerin qaranlıqlar 60 000 som. Aygırçı? Aygır 400 000. 400 000 som. Ula kaça olat ha? Ula kaça olat, torpa olat. Yaşı kança? Yaşı 8 yaş. Yaşı 8 yaş. Buna uşul eköyünü taymenen aygırga tümönk telefonu milligi çalıyoruzdur. Aytın. Nomerde aytın. 77 mi? 0777 36 96 69 deydi. Tak. Kimdi? Sizi tartmayın mı? Ben sizi tartalek mi? Tak. Sırayına. Kança tortay? 45 000 som. Erkek ha? Erkek.
Bu ceyde kaçkaçı? 50. 50 ming so'm, erkek ekan. Sizdeki taqsir. 50. Bu 50 ming so'm ceyde kaçka. Erkek ha bular? Erkek taylar. Taylar ders koyma. Tak. Bular bağıldı mı? Baylangan. Baylangan taylar. Bir ret qarаңыздар. Qanchadan bo'lib ketdi bular? Bular 45 sıradan kurumu. Quruq 45 ming so'mdan qanchasini sotib berdingiz? Satılgan çok bak. Evle bayladınız ha? Emile geldi. Yemile gelip tur 45 ming so'mdan quruqdan deydi. Uyda var da taylar? Yok uyda yok. Tak. Soyğon ekan da nomerni ayting. Qayerda turadi bular? 500 nomer. 0500 20 20 22 22 80. 80 deydi. Yaxshi. Altiraymi, ko'raylik. Chalaveringsizlar. Abi kichkintay tay qancha dedingiz? 40 ming so'm. Sen nerede onun görüyorsun de. Ko'rib turibsizlar. Taqsir oldingizmi? Sotdingizmi? Keng uchrashib qo'ylar. Yaxshi, bo'latadi. Aqjal, sarıjal tay qanchaga sotdingiz ey? 47 ming so'm. 47 ming so'm. Bu tay qancha? Jo'on tay. 55 ming so'm. Bundan kelishgan jo'on tay ekan bu. Endi qay yoqdan o'tadi? Kurang tay, to'ri tay qancha bu? 65 ton. 65 ming so'm. 50 bin son verse ver. 50 ming berdingiz siz. Berbey atat ekan ha? To'g'ri tay. Yaxshi tay ekan negiz. Tak. Bu tay satıldı o'xshaydi ta. Oldingizmi, sotdingizmi? Aldık. Oldingizmi? Qayerga sotasiz? Cevap getiriş. Qanchaga oldingiz? 46 ming so'mga. Yaxshilab ko'rsatayinchi. Qayerga olib ketasiz? Xo'sh, mana tay 46 ming so'mga sotilibdir. Olibdir aytmoqchi. O, qancha? 45 ming so'm. Ne tartıyor? YouTube'ga? Ya. YouTube'ga? Qaratay. Erkek ha? Erkek. Shim qara, suluk qara. Qancha so'radingiz buga? 70 ming so'm. Vit yaxshi ekan ha? 58 berib qo'ydingizmi? Yaxshi. Siznikichi? Buni baylagan o'xshaysiz-da? Baylagan bo'l. Qancha deb o'tasiz bularga? 40 ming so'm. 40. Bu to'rchi? 50. Boy biik, liniya bor o'xshaydi. Tak, tug'andar. Men tayda o'ta ko'p ko'rsatib berdim. O Temirgök surayındağı Temirgök kimden bo'ldi ekan? Temirgök bizden. Ha sizden bu qancha Temirgök? 85 lira otam. 85 ming so'm. Mayga bir yaş nomerni ayting. 0776 0776 88 78 deydi. Çalıyoruz. Hemen. Optom taylar var. Optom taylar. Süreti var mı? Nagan. Kölökö kılın hele kölökö. Ana videonu açınçı. Nasıl taglan? Körüngüzler tuğanlar. Mına o taylar satılat deydi. 12 baş. Optom tay 12 baş. Qayerda bular hazır? Belotsky'de. Belotsky'de. Soyğonga da. Bularda paylaş gerek. Yollar yetti. Özleri. Yetti deydi. Baktım deydi. Qanchadan sürüp atasiz bulardan? Buna gördün mü? Mana. Qanchadan sürüp atasiz bulardan? Oşum Optom alatırgan bolsa 45'ten berem. 45 ming so'mdan Optom deydi. Nomerni aytib qo'ying. 0705 0705 16 16 16 16 10 ha? Mana kölökö qilib qo'yayın men tuğanda. Ne olar ekan bo'ldi. Chalaverasizlar, Belotsky'da turadi ekan hozir. Bag'lab o'tadi-da, tayyor bo'lib qoldi. Yaxshi. Surayinchi qancha qoldingiz buni? 70 mingga. Bu baytalmi? Baytal ekan. 70 mingga olibdir, suluk qara. Tak, hemen taylar tanab ko'rsatdim. Men cho'ng atlarga qarayın tuğanda. Pauza qilib o'sha yoqqa qaraganda chiqaman. Tak. Sizni ko'raman. Biz buna taylarni ko'rsatib turib, hem cho'ng atlarga qo'yib o'zladik, keldik. No'g'atdan boshlaymiz, kurang at. Qarager, qashqasi bilan ekan. Qancha yosh bu? 7 yosh. Qay yaqinchilqisi? Nesne, Çüydükü. Ula qacha vas? Torpu, Alamanğa.
Жақсы, çoğun at eкен. Sorunları var deydi. Butun görsötöyün, ondan keyin nomer surayız. Bağısı qancha? Bağısı. Bağısı 160 kemi var. 160 kemi var deydi ha. Nomerdi aytın. Жатқа bilbeysiz Ha, dosuңuzdukku bu. Жақсы. Номерді қарап тұра бердің, қанша? 0778 33 08 18 дейді. Шуға чала беріңіздер. Досыңыз екен өз. Қайсы немесі? Күнжелес дейді. Так, мұны күрең атты сұрайыншы. Бұл қанша сұрадыңыз бұл аттарға? 150. Мұны атта вид зор екен, 4 жас. Жазға 5 жас болау? Жазға 4 жас. Жаңасы екен да. Раса жүрегі толған кезді азырчы. Çürkayımın, uramın, jarıp ketem degen kezi. Bu temir gökçü. Жазға 2 асы. Бұл дағы жаш екен, Eköyünü kayakta çağып atası ulağa. Ekö teң үйірді. Ekö teң үйірді жүреді екен. Ulağa çağılı elek be? Biraz. Demek dayar eken da kısqa salasızlar, qalağındağılı үйретесіздер, Qancha sırı otası bularga? Qancha sırı otası? Ekö teң. 160'dan sırı otası. 160 min so'mdan. Жақсы жылқылар екен. Номерді айтың. 0772 49 09 10. Болады. 13 49 09 13. 72 мен. WhatsApp бара? Бар екен. Так. Мұнағы. Қанша боласың? Мұнағы. Бұл бүгін. Жауыш отат адамдар. Бұлат. Ошолордан артпай тақшайды. Bir көрсетіп қой өрейінші. Жақсы çoğun at екен. Көрдіңіздер бі? Мұнағындай at екен, Содалаш отат. Ақчаны қарма. Навестің ішінде ызычу болып отат. Аттар қағыш отат тақшайды. Kireyinç. Biz keldik. Жақта еңгіштерді сынап отат екен. Бакалашқаға ақша салы ойнатып отат. At көп. Мұны жігіт енген оқшайды, Bir bakalaşka oyunu көрсөтөлү. Ага чейин birden баланы сұрай берели. Так, мұны Алладан баштайлы, Қанша дедіңіз бұға бас? 150 миң сом. Жашы? 3 асы. 150 миң сом. Кәрім ажы ақша салып отат. Ат жаман көп екен. Көрдіңіздер бі? Так, мұны жоғын екен, сізге қанша жаш? Жазға 2 асы. Бағасычы? 200 миң сом. Жоғын екен бұл. Бурылчы бурыл? 150 миң сомдан екен. Күнжелес деген. Мұнағы... Дедімді тарып қолыш, жүрі? Қылады, мұны. Көсетейін, жаш қанша жаш? Жазғы 2 асы. Жоғын ат екен, Байка. Тарып қолыш? Az мұнағын көсетіп қойын, бағасы қанша? 200 миң сом, Неге чауылат бұл? Улақ, торпақ улақ, аламан улақ, жер улақ. Бағына кетті. Универсал дейді. Так, бір рет қарап алыңыздар. Номерді айтып қойың. 0556 22 11 81 дейді. Мына şu темір көп. Қайсат? Мына. Мұнағы торы қашқасы бар екен. Bir көрсетіп айландырып, мүшесін көрсетейін. Нар жақ қаратыңыз, бір артын көрсетіп қойылды. Торы ат екен, жоғын ат. Так, бұл қанша? Бағасы? 130 миң сом. Жашы? 5 жаш екен, 2 асы. Күлік дейді. Қай жақын жылқысы? Төлөк дейді. Чүйдік екен демек. Бұтын көрсетейін, андан кейін номерді алауыз. Номерді айта берің әке. Балбан, sizді bir күн лақтан қорқытам. Номерді айтың ақсы. 559 48 49 89 дейді. Жақшы. Мұны торы ат жоғын екен. Мен қарап қойын. Ой, бұл сыймық балбан. Сатасыңар. Бұл торы ат үстіндегі сыймық балбан өзгөнден танып қалдым. Бұлар атты көздің қарегінде қармайды. Сарайындағы білемен. Бұл балбан улақ жауат. Атты касяқ қылбайды тағысқасы. Тап-таза қармайды. Өзі таза болып тұрады. Түсін көрдіңіздер, жалтырап. Қанша сыймық баласы? 200 миң сом кеми бар дейді.
Так, улака чабылат, а? Жашычы? Жазғы икасы. Бұл мен таныған палбандар. Аттарды өтті тарбиясын қату береді. Так, номер Семих. 0702 29 52 37. Oldu. Şuga çalastar. Tak, bunu qara geri at satılat. Qara, sülük qara, qaşqası menen. Butun görsötöyün, jaş qancha bunun? Жазға 4 жаш болу. Жазға жаш ат екен да? Жаш. Ем чабыл отат. Ем чабыл отат екен. Улағы бар. Келішкен ат екен. Басы қанша ана мұның? 180. 180 мың сом. Қай жақтың жылқысы? Беловодский. Беловодский. Номерді айтың. 708 23 40 32. 0708 23 40 32, а? Мына ұшылат екен, қарап қойыңыздар. Сатылат дейді. Көрсөттік. Күлік, а? Дух емет олат бұлар, қачы? Үйретөстер. Сын жақшы екен. Оны боз ат бар екен, үйірге дейді, чоң ат, бойы бейік. Бұл үйірге же улақадағы жарай бұ? Қанша жаш бұл? 7 жаш. Боз айғыр екен. Үйірге қойса, баштары сашым чоң екен, а? Бойы 1.70, чоң ат екен. Қанша бұл басы? 200 мың, срочный басы. Срочный басы, 200 мың сом дейді. Номерді айтың. 700 0700 69 63 50, а? Болды, чалы өрестер. Мен аржа өтейінші, қайсаттар бар екен, а? Так, мұнағы келіскен ат, чырайлы ат. Бұл жері ұлақтың аты олыш керек, а? Бұттарды көрсетейін. Басы қанша? 130 мың сом. Жашы? 5 жаш екен, а? Номерді айтып болды. 554 0502 82 36 36 дейді. Жақшы жылғы. Күлік бі? Мына көрсетіп қойайын, а? Жақшы нәрсе екен дейді. Аттар қағыш отады. Қайсыны көрсетсем екен, а? Туғандар, мен бір рет көрсеттім оқшайды. Ана мен видеоны жинтпайын, саламатта қалыңыздар. Біздің видеоға класс басып, комментарий қалтырып, жақындарыңыздармен бөлішіп тұрыңыздар. Жана біздің каналға қатталылықтар, қатталуын ұмытпаңыздар.